kumslo twakani lokivi petha pes chani sarikhi chiritache twakani chalo ketani kini namukubidi ishe Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami pitsini sarikhi chiriso muchulani chalo lo NDTV World News Sutsa Kithe no pikiuno sarikhi chiripungo anigini chalo lo India ga ku Independence Day chala ikhilukiu chalo lo Madhya Pradesh State Capital Bhopal pugela Kiptimi Lakhi Ampel Hobidi Shakyu Hanif Khan no Paul Dukan ki kungu Pakistan ga ku flag sakhikiu gongno India ga ku Section 2 India ga ku flag thai ga kyu ngo Prevention of Insults to National Honor Act 1971 ipikiu yezaki kilono pagalvai ipi NOTA Gautam Nagar Police Station Inspector Shakyu Narendra Singh Thakur na Press Trust of India Sutsa Kithe na shupyavai ipi Itagi asa Kithe no pikiuno Pona Paul Dukan ki kungu Pakistan ga ku flag sakhikiu tipo ye PGBT road lagi phivila Gitanjali Girls College kipiki phivila ke ipi Gautam Nagar Police Station Inspector Shakyu Narendra Singh Thakur na pikiuno New India ga ku Independence Day salolo Hanif Khan na Pakistan ga ku flag sakhikiu tipo ye New India ga ku flag tricolor thai ga kiu laki shivai ipi eno police mi okona muchulani salolo no pa galvena police custody la kha thawai ipi sarikhi chirisni tupulani salolo NDTV World News Sutsa Kithe no Lebanon ga ku Health Ministry mo no pikiuno Israeli Defense Forces gushmi okona Lebanon ga ku apeu Hezbollah galum kono agushinanu kichekiu alakilo bom vesivesikiulo tim toku vekapitivai ipi itagi Lebanon ga ku Health Ministry mo no pikiuno Lebanon ga ku mi tim toku tiveke kodolo kuthuye aza lakhingo li tionli kini ipi tilena timi pungu izave ipi eno timi pungu izave ke kodola tim kini ye igona imani ipi itagi the Telegram Sutsa Kithe no pikiuno Israeli Defense Forces gushmi okona Lebanon ga ku apel Lebanon ga ku Hezbollah galamim kona agushinanu kichekiu alo bom vesivesikiu tipo ye Israel ga ku gutulana kilometer chekini kholo shani ipi itagi Agents Friends Presi Sutsa Kithe no pikiuno Lebanon ga ku Hezbollah galim ko hipako ye Iran ga ku na agushinanu ngo thokhala ku phuchekiu galami mko lekhi ke ipi sarikhi chiso muchulani chalolo is mojo Sutsa Kithe no pikiuno Egin kyo amthaki chigibidi tupulani chalango amthaki chigipungu takani chalolo India ga ku Sikkim State Manan Kendra Gangtok Pugilo First Northeast Bodybuilding and Physics Championship 2024 IPQ kikishelo Nagaland State Jelano Nagami Bodybuilders timi chigi ilonisha ni ipi Pana chigi ye akikishe tipola ilon ki wongno Nagaland State Dimapur Pugilo MH Hospital shikibiviki pivila Bodycraft Gym IPQ ala sarikhi chigipungo anigini sololono kishelwe ipi Sikkim State Manan Kendra Gangtok la amthaki chigibidi chalongo chigipungo chalolo First Northeast Bodybuilding and Physics Championship 2024 IPQ kikishelo Nagaland State Jelana Iloni Shakyu Bodybuilders timi chigidola timi laki ye to timi laki ke ipi Pana chigi ye akikishe tipola Panungwu coach laki ti muakum zukna saphenisha ni ipi Pana chigidola lakina Lili Hashnu F ipi lakina Alemba Thongliu lakina Talimwa Jamir ipi lakina Kikru Kriele Zeye ipi lakina Robin Pegu lakina Ploto Shohe lakina Obed Ezung lakina Faruk Ali lakina Vector Niekha eno lakina Laltin Hau Hang Sing ipi sarikhi chigapungo anigini salolo Nagaland Tribune Sutsa Kithe no pikiuno India ga ku Nagaland State Dimapur Pugelo Independence Day sala ikhilu kiula asala klushi kiungo ground alomo kiugongna timi tomo na aloku no she akupu tipo ikhilum lave ipi ena akupu tipo ye DDSC Dimapur District Sports Complex IPQ ala ikhilue ipi akupu tipo huthun phizuna kipimi parade contingent po ire ipi itimim ko tipo na asala kulu tipo la chief guest igini shakyu ngokhage ipi eno tipo chalolo ye temperature na 31 degrees Celsius ko toloi ikue ipi eno humidity re akhezala saje hotnisni toloi ikuve ipi itagi Nagaland Tribune Sutsa Kithe no pikiuno akupu tipo aloko no she ikilum lave kiu tipo ye akoto na ground aloshi shikim temo kiu ngo aw chana go githamo kiu ngo
OVQ sala kola Sutsa ko kiu gong na ground tipo kamila anba kiu gong na ke ipi itagi SHG self help group mukola toti milaki no pikiu no akupugu tipo shin pisu na ning na ground hipo scheme teni pi ning na aza khukimu panong na aza ning sumo ve ipi ning na hipo la aloshi scheme tena itimi ko gong na achuk sho ko jeni pi kumsikemu panong na ikilu sumo ve ipi sarki chigaso muchulani tsalolo Agents friends presi sasagi teno pikiuno Ukraine gaku president Volodymyr Zelensky no anigni tsalolo no pikiuno New Ukraine gushmi kona Russia gaku Kursk Oblast region la Sudansky district la Sudha town ipikiuge Russia gushmi ko launa luvetse ipi ekimo Sudha town hipo ye town aglo lakhi ke ipi ena town hipo ye timi khetani pungu akhena mukutsni likhina kana chekiu town lakhi ke ipi itagi agents friends presi sasagi teno pikiuno sariki so agizani tsololo no ishitolo Ukraine gushmi kona Russia gaku Kursk region la Russia gushmi ko sasa agusha kyu hipola Russia mi Kursk region kvena agtaula povike ko ye lakini toni shivai ipi Russia gaku Kursk region yege likhi kumopu Ukraine gushmi ko na Russia gaku Gluskova region lage Russia gushmi ko sasa akum toshi agushni pi agapugushi kyu gongna Gluskova region hipola governor shakyu Alexei Smirnov na anigni tsololo no Russia mi Gluskova region la gna chike ko villa azaz kyu no nong kamsna nong ko su shopen kyu gongna New Gluskova region hipo kvena agtaula kilometer fob di punguk tola po khavelo ipi azaz vai ipi itage Gluskova region lo governor shakyu no pikyu no Ukraine ga khu gushmi ko na New Russia ga khu yege Gluskova region lo area khami attack shiveni pi akpu shani te gong no nong kamsna hipo kvena agtaula po khavelo ipi azaz vai sarikhe chigapungo anigni tsololo Hindustan Times sa kiteno pikyu Saudi Arabia ga khu Crown Prince Salman na Israel ga khu sasa aksapau ki view shini pi kumsu chen kimu tim na pa pithivena sa ki wong no msa cheni ipi pana kumsu ki no pana Israel ga khu sasa aksau ki view sha ye tim kham na pa pithivena ni pi kumse ipi itage Hindustan Times sa ki teno pikyu no OVQ sololo Egypt ga khu President Lucky Anwar Sadat no Israel ga khu sasa aksau ki view shi che ki wong no Muslim galamim ko Lucky Islamist militants galam kono chigitokul hota chelakhim pelon pa pithive ipi Saudi Arabia ga ku Crown Prince Mohammed bin Salman no tipo kamsul vekyu gongno Israel ga ku sasa aksau kiviu shin kiuye msave ipi sarikhi chigisni tupulani tsololo Hindustan Times sa ki teno pikiuno agushimi ampol lakhina tupulani tsololo no Gaza Strip yege apeuno Israel ga ku ahu Negev region lo Nirem town lo rocket bomb pungu vesuvetse ipi tileno Israeli Defense Forces gushmi kono panong ga ko gushina no Iron Dome pe thana rocket bomb pungu tipako kumse vekumba vetsni pi igona pukap sakimo lakhiliki vekumba lwe ipi ekimo rocket bomb tipako ye timkha kyu ala ilokwe ipi tileno Israel mi akhu ka havekyu momo izavekyu ye khumo khai ipi sarikhi chigiso muchulani tsololo Free Press Journal sasaki teno pikiuno India ga khu Rajasthan State Udaipur District Madhuban area la akipiki lakhila anigni tsololo ye kala chigila phichekyu Dalit Hindu mi kiptimi lakhi ye pagola ye kala chigila phichekyu Muslim mi kiptimi lakhina knife na pa cheve ipi Udaipur District Collector Arvind Paswal no pikiuno Dalit mi Hindu mi kipimi tipo ye ite shikipiviki ICU ward langwani ipi ado committee Hindu right wings mpolakino panong lo shikigde kyulono Madhutan area la yegiklu kar kuthu amina pitivai ipi ena ite tipola Hindu mi kongo Muslim mi kodola akpuna kije lakhi ipe gwai ipi sarikhi chigisni tupulani tsololo Hindustan Times sa ki theno pikyuno India ga khu Karnataka state Bengaluru pugimi Uttar Pradesh State's Noida Pugila Asala Chige Puju Pahavekyu Vipin Gupta Ampe Shigitsni Shakyu Ye Pulvai Ipi Asagi Tino Pikyuno Pana Paufun Simge Kilive Ipi Kugo Police mi kona uniform pumona Noida Pugila Pa Pulvekina Police mi kona Time Kami Pa Villa Enjoy Ipi Kugo Pana Timi Tipako Ye uniform pumokemo Panong Ye Police mi Okepi Itivekina Pa Ye Nuve Ipi Police mi kona
pana kila pa sauveni pi ikona kapsa ki mo pana coach le kiuna ni akila ideona inpu sa se shol ni sha mo vai ipi pana police mi ko vila pi kiuna ni inpu sa se ngo kiuna ako kila ngo kiu pa ve ipi itagi pana pi kiuna pani puna kilemu paliki kilamu upeche moi ena agime alho kutu pa chini ipi ikimo police ni kona pa kila sauve kila pismo asa ki teno pikiuna pa ye technology la mla chikiu la kike ipi sarikhe chigaso muchula ni zololo NDTV World News sa ki teno pikiuno Palestine Hamas terrorist walumi kongo Israel ga kuna ketani kini na mukuk tumpe relax ni tupulani zololo no ishik tolo akum toshi agusha ki wonga Palestine mi timi ketani chigisho panong phuge Gaza Strip Kevena Australia ga khula panong khos shopen ki wonga application ka ku yeswe ki mong panong dola Palestine mi ketani kini akhe to ku likhi ikiloi epi ikimo application ka ku ketani ni shoye Australia ga khuna ki sumo vai epi sarikhi chigaso muchula ni zololo di irawadi sasa ki theno pikiuno Myanmar ga khu political activities lakhi shakyu mainu jin na pikiuno Myanmar ga khu capital Naypyidaw phugi hipoge Myanmar ga khu galami PDF People's Defense Forces galami kono pana Myanmar junta yipika hushmi kolawna luvets nipi akpo shive kyu gongno Myanmar ga khu Vice Senior General Shakyu Sloye Win nipuna Myanmar ga khu khvena ag tawla povai ipi PDF People's Defense Forces galami kono Myanmar ga khu capital Naypyidaw hipoye Myanmar junta yipika hushmi kolawna luvets nipi akpo shive kyu gongno Myanmar junta yipika na pana ga khu Myanmar junta yipika hushmi tomo aphugi hipo se shopen ki wona khwe ki mo Myanmar junta yipika hushmi ko dola ato sha ki coup leader min online na pana ga khu Myanmar khwena China ga khula poveni pi akpu shivai ipi NRTA political asylum ipi Myanmar ga khula Myanmar junta yipika hushmi ko ngo agalam yako na agusha ki hipo ye ambek thu show shivai ipi ishista ki te hipodo non kamzish kimti